varpar arsi channel atangin chibai kabuk acheu voin September ni somni sangni somni pali zirtop ni a him taka hun in man theinan du sakna kalana cheu tun tumatan chuan Myanmar ram chunga khuarel chiatna awanga chiatna thleng mun rang ranga chiatna te kan enza don ani Myanmar ram chunga typhoon yagi wanga chiatna thlenga nunna chan mi sangkhat zali somriat panga vel omni in ansoya Mandalay division Makoi division Bago division Erawati Delta San state Kaya state Kayin state Moon state le Nipiro ate chiat na hi athleng na sazual ani thulak na in asoidanin chen na in noi khat sing rukvel ati chia a temporary relief camp zali somthum paret siam ni in zirna in sangkhat somli le sa khomun poimo zathum somriat paruk typhoon yagi wanga chiat na a hian achia ani ranvul noi khat sing thum vel an thi a leilet le thlai chin na mun poimo hacker noi ruk vel ati chebok tuilian harsa te tranpui awangin Christian tlangwal abaural St Paul Church member Sono Jaha chu Bagu division Tongu township a tuilian wanga harsa te atranpui na lama abaural Sono Jaha hi anu nen chawa khosani in anu chom tu le anu in nga na ber ani Rakhine state Minpia township a tuilian wangin zauna thak te chen na khosom pathum le chen na in zani somruk vel tuilianin alen chia mihring sangtel chomdol an ngai thu tlom ngai pol te hnen atanga hriat ani he tuilian tuarte minglis lak mek ani a tuilianin alen tak in zani somruk te hi in khata mi pali vela khosa a chutin mi sangkhat vel nia ngai ani tuna tui thiang hlim le damdoi an mamo hle a lui kor tui chuan sau an ina kothalo natna an vei thei pala in kulna tur man ruwa an nei lawa ei in tur an mamo ber ti in rescue team ten an soi chiat na thlen na mun veka hian tual chung nau pang mi somli chuangin vun natna an vei thu hriat ania tuilian wanga he natna vei nau pang pahnih an oma atira tuna chuan nau pang somli chuangin an vei to thu tranpui tu pol ten an soi ram chung state tam tak le division tam taka chiat na khuarel chiat na nasa takin athleng meka mipui ten an tur meka in le lo asang tel nun na sang tel an chan lain chin state chim lama ero chuan khuarel chiat na ni lo sual na le awanga chiat na buaina athlenga September ni som pakua jingdarli vel khan military council ten jet fighter pani in paung zanga arit bom telin voili te meu bom an thaka chiat na a om nual thu minrat khuwa mi te hnen atanga hriat ani minrat khuwa mi pakhat chuan jingdarli vela bom an thaka kho chunga atlalo an bi ru khlom awangin thi le hliam hriat chian ani lawa tum nein an thlaka chiat na athleng nual ani ti in asoi military council ten bom an thlak na mun hi minrat khuwa atanga mel ni vela hla thingrai chin na hmuna ani thu hriat ani September ni sompret zan khan minrat township circuit no 1 mal 40 khobula military council ten thona in voili an boma September ni som paruk po khan minrat le chiau thru in kar mun pakhata pong zanga arit bom telin bom te chi in be an tok bok ani minrat township pa leilama in beina a om to meu lawa
ama ero chu military council ten thlawna in an beina satrina September chung khan voisari vel an bom thu hriat ani Kalimiu atanga Chin state abu fai le ei chop phur military council ten an khap Sagai region Kalimiu atanga Chin state a chau tur khwal zin le lirthaya bu fai le ei chop phur te military council ten an dan cha non thu hriat ani Kalimiu Kochua University kota sit mai check gate August ni riat atang khan voin thlengin Kalimiu atangin Chin state marlam ha kha falam te dim le ri khodar triau tlan trin lirthaya bu fai le ei chop thil an phur chaute an khap veka heng ba ka Kalimiu ramri Chin state khai kam khua bu fai thiar lu po an khap thu khai kam khua nu pakhat chuan asoi Karmasa khan bu fai bek khat kan phur hi military council spaiten mel riata min cheka chung ko member zat min zota ma ni ei khol turpo kan har sati in khai kam khua mi pakhat chuan asoi tunlai hian Kalimiu atangin Chin state marlama khwalzin phur lirtheya bu fai le electronic bungrua baka mipa phei khok phur an phal lau thu kali ri triau tlan trin mi pakhat chuan asoi dan panga in motor akal tlang theya zan khat kan riak trin tun thlengin bu fai phur an phal lawa mipa phei khok le electronic bungrua po phur an phal lau ti in soi ani Kalimiu atanga ri khodar triau thleng mi pakhat motor chuan man chiat nuai ni ani thu hriat ani hetia Kalimiu atanga bu fai thiar lu an khap awangin tedim kho chunga thilman sang hlea tedim khuwa mi pakhat chuan soi tedim